Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 15. Kat inton mainawan ti dakes at arigagay, maipasngay ti basol. No makadakkelan ti basol, yegna ti patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, saan maibus ti parikot ko, Rosie. Anya? Di pala nasulsulbar ti maysa. Addan tumanan. Si Kamat. Talaga kasta ti biyag. Karagpin nan ti parikot. Huwag nga rod. Anya man ti parikot mo na ya. Ti asawak Apay, anda babae na? Awan mo ti amok. Ngam, lima agsugal. Inggulo da ngamin. Iso ana adikan iti panlot. Ay, sus, maibus ti kwarta na iti palot. Iso ti kuna ti kaadwan anakapadas iti dayta asugal. Talaga nga igamer na ka. Aging nga agkuranges kan iti rigat. Tiyak makaturog Hoy, apay nga alo si isen ka. Kachikal ako ti. Tiyak karod makaturog. Apay nga rod adi ka makaturog. Tiyak ka mo Tiyak karod makaturog. Di ka agpungtot Nagdamdamag aklaan. Ay, Oh, papanam. agpariirak ijerwar, tadyak makaturog. Sige, kadoon kan. Maturog kalatan. Kanayon akas na tiyar aramidan na kanyak. Bugtakan nak. Kasla nauman kanyak. Pasaksakita na kiti kastangar aramidan na. Kasta ti sugador di na. Managpupudot. Kita amkit di Amang ano adapay kit din pagluklukwan na dita. Di nalar aramidan ang dayta. Ay kat paliiwam Ngamin, kunamat akasla na uman kan katakanayon nga agpupudot. Kasta nga rod. Kasta ti lalaki no awanan ti panagayat na iti babae. Sa bali la di inayat na unay kan kursonada na unay. Tamaanusan na. Kasta nga rodan ti mapampanunot ko no daduma, Rosie. Ay kapaliiwam nga rodan ang naimbag di asawam. Husto mati ko na tigayem mo. Surutam kit di iti amin apapanan na. Tak numakitam no anya tipudno. Aramidak dayta nanang. Ngam nagsaritaan nyo ka din ti may papan iti parikot yo. Wen nanang. Dinamag ko no anya ti parikot na. Awan ko nana. Dinamag ko no apay nga nalamiisan kanya. Nakapungtot kit din. Amangan mat no adun ti abak na iti sugal. Iso akastan ti kababalin na. Mabalin akasta, nanang. Ken nakurangan ti ayat na ken ka. Kasta nga rod ti panagrik na. Ngamin no ay ayatan na ka. Patyan kantong palan na amin nga ibagam. Ngam no awanan ti serbem ken kuana. Maiturad na ka apasakitan. Rosie, agpatulungat man kan ka. May papanitan niya. Surutam iti nalimad ni Jerry. Di kagdanag, sukatak ti gastos mo. Kan mang tedak iti aramatam amang paliw kan kuana. Sige, tulungan ka din Angam kabayatan ti panang paliiw ko kenkwana. Paliiw mat. Nang runa kat adamot lang nila kay mo. Ay, dakamat kayam, Rosie. Ay, wan, Jerry. Umay kumama pa Sharon ti gayam ko. Tapno sana masiksikuran dito ibalayo. Buena. Ay, manya kumangit, ipakasikuran na katawan mo. Ay na, adalat tamot at agmay may sakat nga rod. Nang runa kat busy kalauna yan, Jerry. At dapat mo nang diti panutan. Susurutak ni Jerry. Sana balit at dapat allowance ko nga inted ni Dina. Para iti panang paliiw ko iti asawa na. Medyo ni Jerry. Apin ito kasto Kaay-ayok mo tan abuy-buyagang tilangana. Gagayam na siguro dagi sa babae ang makigangantil kan kuana. Maditirik na amang buy-buyak kadakwada
Masair tiriknak iti panakigantilda kan kuana. Kasaritam anasayaat. Pagsaritaan nyo ti parikot yo. Sana kaya ta pagsaritaan ti may papan iti parikot, nanang. Ad-adda makaluksaw. Ay naanak ko, kasano nga rod ang masulbar ti parikot yo. No saan namot akaya ta pagsaritaan nyo dayta. Ngamkaskas di apakitaan na ka itinasakit. Diyak mo, nanang. Nagsakitan ti ulok. Sika ano niya ti pangedeng mo. Awan mo ti kayat na. Di na kayat apagsaritaan ti parikot. Ngam di na mo't kayat tagbalbaliw. Di na kayat ti dumngagkan kang asawa na. Day tangarod ti pakariribukak, nanang. Itala mamirak iti osto day jaya gayam ti asawak. Naglibnos gayam. Inay, sang kalagip kumuten. Kasla makikita ka kanayon tinasamit nga isip na. Di ka kadimanan makaturog, Jerry. Bayan lang. Makaturog ak tulat takad eh. Kaslawan serbi ka makisarsarita kan kuana. Diyak man la pagtagtagaryan. Nimot di na tinag-text. Basag man. Umyan ka dito'y inton na rabi eh. Tapno iti bigat kat masubaybayam titurungan na. Talaga pagduaduan na ti asawa na. Kat syakmat. Masair unay tiriknak. No adda makitak akaginantil ni Jerry a babae. Apay nga ta. Techay. Simrot ni Jerry iti dayta a restaurant. Sobra kakmat. Agtugawak iti daychay apasat. Paliiwak. No adda umay akasin narak na. Nakita na kon. Kat imisam. Umayan dito ayan ko. Oh, Rosie, adda ka di urayan? Awan. Di magasaklaan ta agmerienda akbiit. Ay, awan nga minan ti time kong agawin. Ora siya. Agmerienda ak lang man. Masalutak nga gawin. Agdiretso ak iti palutan inton madamdama. Kasta ka di. Wen Rosie. Pang-relax mo't iti bagbagi Imbes apalutan ti papanam, agpasyar kayo langan akin ni Dina. Agbanding kayong agasawa. Jack man na mo. Masalutak. Ang no sikat-ikat bak. Kas ita. Ma-enjoy ko ha. Ala! Nangaw ka talaga. Pud mo ti bagbagak. Kinapod mo na. Nakaragragsakak nung umay ka ijibalay. Anya? Diyan ka mo, noan niya ti magnet nga dakin ka, Rosie. Grabe ka, Mat. Husto na itapa ng hangangaw mo kanyak, Jerry, Saan nga plastic, Rosie? Ibagbagak ti punwarik na ka. Kahit, iti da ito yung nga ibagak. Di ka gumagura, Mahiayo ak unay kan ka. Jerry, agyaman nak iti pa nang itulod mo kanyak diti boarding house mi, ha? Sige. Inig ka, Ma'am ti imak. Kaduan ka na sumrek. Anya, ala, amangan mo ta makakita kan ka sumrek diti balay. Gayam nakmet, saan ka di? O sige, umunagtan. Apeng insaram diri daw. Inlak mo pa eh. Ni Dina. Anya? Hello, Dina. Anya ti Madama Grossi? Dina. Oh, Anya, kumusta? Anya ti Madamag, maipapan ka ni Jerry. Umawag kan tulangan no madamdama. Bye. Kunak no marabian ka man ang nga agawin. Agin na naklabasit.
Nga rumarak mo't lang, tada na patag aturungan. Sa dino ti papanam. Tila damdamagam, makauma. Anya, asawa nak. Iso nga dakar bangak ngagdamag iti sa dino man apapanam. Rumarak man langan, makauma kamit. Surutan ka. Apoy adita boarding house ni Rosie ti tinurong na. Aglingadak ti ayan ti kayo. Agpaliiwak. Ni, talaga nga iti ayan ni Rosie ti papanan na. Day jayan. Nalukatanan ti ridaw. Kat, inagkan na ti babae anang ilukat ti ridaw. Kaano pa'y anaanda-anda iti relasyon? Sika, Di na ka di padanunan, Rosie. noumay ka man ng agdaton, mapaay ka laang. Anya? Addan ka ayan ayat ko. Di ka dadan asawa na ti kayan ayat mo. Di mo amuti sasawam. Sikat di mo amuti sasawon na. Kan di mo amutar aramidam. Kaasi mo di tao agtalikan ka. At tanga-taam muna. May papan kada kami kan ni Jerry. Ay ayatan ka unay, Rosie. Sika talaga ti babaya para kanyak. Kat si kama ti lalaki para kanyak. Nakasaganak ang mangisina ka ni Tina. Numaduktalan na ti amin. Jack pulos ay ayatan da dya babae. Napilitan lang anang ikasar kan ko na. Ta sinulisog na. Pudno ka ti sasawam, Jerry. Patyan na ko ma. Sika ti biyag ko. Ni, mabit lang nga. Ang mga ni Nana Iling tinagtuktok. Yag na ngamin nagitilin na baan na itarabi eh. Ta iso ti kaad dati wayana. Dina! Agdisi ka! Dina! Api ang nagdiretso kay tisilid ko! Hudas ka agayang! Tinalak kay ti kastaunay! Awan tinlimod ko kan ka! Rinespetar ka! Nga manglilipot ka mo't gayam! Aga-agaw kay ti asawa! Di na kawagan iti aga-agaw! Tasigon iti asawam, di na kayayatan! Sinulisog mo laang! Iso napilitan na nang ikasarkan ka! Anya? Ulbod ka, lalaki! Arig nagsangit ka pa nga agsubli-subli di iti balay mi! Tapno aklunan ka lang! Ita! Kasta ti bagbagam! Kwa, di na. Pagsasaritaan tayo kumaday. Agsinatan! Ha? Kat idarong kayo adwa! Matnag ka iti sulisog, gapo iti dakas at arigagay. Kat tita maipas ngay mat ti basol, no nakadakkelan ti basol, yag na ni patay. Ngarod, liklikan ti sulisog, gapo ta saan apagayatan ti Diyos dayta. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.